everywhere. This is #1 internet radio station. Baroka Radio. Ka tabeng ya gore re gare go testa se sengwe mo re le ka go lokisha gore dilo di loke di be ga botse ka lena ka mo magaeng ke lena le ka re botsang gore dilo di sepela ka mogwa mokutama re sa le godimo ga hlogo poledišano magagesho ya go bolela ka batswadi ba rena putisho ya moroka e rena motswadi wa gago wa mma ka ga sa le gona o go swara jwang putisho ya ka e rena ka ge e le gore mama o gona wena o mo swara jwang mama ga a gona mme o robetše a na sa le o ya go bolela le mmagoneng a na wa mo hlompha mmagonang mme ka gare ga lapa o ne le ngwana mo gongwe go fa bothata jwale ka motswadi o kwa o gobetše o hloka thušo ke nako ya gore re boleleng ngaka maibela re ile ra gakantšha ke mokgwa wa network ka lebaka la go ba fasana batswadi re bolela le batswadi ke nyaka gore batswadi nke ba lahlele molaetša ke nyaka bana ba ba lahlileng bomma go bona ba sa ba eteleng ba nago le ditšhelete ba rekang dikoloi tša go fapana mara ba palela ko go rekela mmage leswika a be a le kolomake a se phošo gore ngwana a riele mmage nto botse ene ebile a se phošo ge ngwana le ga ka re mmage a robetše a ya go mmona kgwedi nngwe le nngwe a lebelela gore tulo ya mamage mo a dutšeng ya o ka tsena ngaka e kweša bohloko thata prof taba e ka lebaka la gore ge o re o lebeletše rena re timetše bontši ba maafrika borwa a timeditše ke western culture mo e leng gore ba tšhentšha ditumelo tša rena ene le rena re dumela go tšhentšhega ka lebaka la gore re tlogela se rena re se rutileng ke our forefathers ba re ruta tsela ye re swantšeng re tsamaye ka yona mo bophelong gore go tla ba le ba makgowa ba re tšhentšha tumelong ya rena gore aowa ye a se tsela ela ya go tsamaya ya maafrika tsela nnete ke mola re sa lemoge gore mo lapelenyana yona tsela ela re e lahlang re tlo e nyaka gape ya mara nna ke ne go dipotšiša diare gore o ra gore motho o kgona jwang gore a go botse gore mmago o seke wa bolela le mmago le wena o dumele gape dilo tše dintše o santse o di nagane gore mara ge ba re ke seke a bolela le tate mogolo ke seke ka bolela le mama re bolela so ba bang ba batho bao ba išitše batho ba dikolong ba bang ba batho bao ba ntšhitše bona bana bao ka gare ga bothata so ge motho bana ba ba etla go yena ba amogela gore no se ka tlole sa ya go bolela le batho bana a sa tsebe gore batho ba godile ke mare bolela so mogong maybe ngwana o godile papa ga se gona go diša ke kokwane but today ngwana o palela ke go phasa kokwage a bolele le kokwage a llallele go kokwage gobane o ya leboge kokwage ka gore moopedi o la ga a bolela gorena le ya ba lebogana tlhomphang batswadi ba lena bolelang le batswadi ba lena modimo o re bopetse motho ka sebopego sa gago motho a boa a tliša rena so rena re tlileng le golle re tšiketse batho ba le ba re tlišitšeng re ba bolela gampe so batho ba tshwanetse ba tsebe bohlokwa ba go phasa gore go phasa go bohlokwa ga kaka ya so ke nyaka gore re tle re bolele le batho ka ge ke ba ekwa re ra testa ke duma gore ba re founele re bolele le bona batswadi ba ba go balang batswadi ba ba bonang bana ba tlaiša batswadi ke nyaka re bolele le bana ba e leng gore ba tloga ba nyaka thušo mo gongwe ngwana o kgopišitše ke mmage and then a ne tsela ya gore a ka kgopela mmage tshwarelo jwang o kgopišitše ke kokwage a ne tsela gore a ka kgopela kokwage tshwarelo jwang o kgopišitše ke papage a ne tsela ngwana o hloka tsela goba ngwana o ga a bone bohlokwa ba go boledišana le mmage goba ngwana o ga a bone bohlokwa ba go phasa ke ne košiwa gore batho ba bantšhi dilo tše ga ba di tsebe so ke ne nnete gore go ka ba biletša nomoro eo ngaka ka moo ba tla be ba le gare ba thušega re bone gore ka ba thuša go fitlha kae ya a re lamogeleng gape e le Dr. Machimo ke tlo lefa nomoro ya rena ya radio ye le ka e founelang gone jwale ka se sebaka ra kgona go boledišana le lena e le gona gape go testa gore di-line tša rena di a bereka ka moka na number ela ya radio ke 071 935
888. Ke tlo e bušeletša 071 935 888. La mafello 071 935 888. A re founeleng nomoro yeo re kgoneng go boledišana mo go yona. Ba bangwe ba ka kgona ba ka romela di-voice notes go WhatsApp line ya rena. WhatsApp line ya rena ke 068 601 0223. 068 601 0223. Ya o ka romela voice note mo la go putšišo ye nngwe le ye nngwe ye o nyakang go e botšiša mabapi le tabeng ya go sepelelana le tabeng ya go phasa, go hlompha batho ba ba ithobaletšeng, go tseba go bolela le batho ba ba ithobaletšeng. O ka no lahlela voice note ya gago ka mona go nomore ba go file go yona. Ke ne nnete gore mo gongwe ba biletše yona o sa kitime ngaka re tle re ko gore ba ka kry-a thušo jwang. Re se ke ra ba šia. Okay, nomoro ele ya radio 071 935 882. 071 935 8882. Ya o ka lahlela voice note ka mo ra kgona go kwa gore wena maele a gago a wa hlokang mabapi le tabeng ya go bolela le badimo ba geno ke eng. Mo gongwe o phasitše a o arabiwe, mo gongwe o timeletše ke lebitla la motswadi ya gago wa le nyaka ga o le kereye, mo gongwe o timeletše ke lebitla la ngwaneno wa le nyaka ga o le kereye, mo gongwe sa le ba go botša gore ka kua lebitleng la mmago ba beile dilo o tšhaba go ya ngwanešo. Bolela le rena re tsebe gore re ka go thuša jwang, re ka dira eng gore o tlo o kgone go ba le tšwelopele ye kaone, dilo di tle di kgone go loka di be gabotse. O se ke wa tšhaba go bolela le rena goba go lahlela malaetša magagešo. Bolela le rena re go thuše yeo e thieleditšeng ke yona ye. Everywhere. This is Baroka Online Radio. Ya goba o ka founa mola go nomoroela ba le bileditšeng yona e bitše gape doctor. Nomoro ya mogala ke 071 935 8882. Ke yona ya Baroka radio station 071 935 882. Ya magagešo a ke lebogeng ke ne nneta gore jwa le gona ke kwagala gabotse ke tloga ke batameletše le kopelana le e le go maike gore ge re bolela mo re kgone go kwana gabotse nna ke ne potšišo gabotse ke eng se se hlolang gore ka gare ga lapa o kry-e bana ba hloile motswadi ngaka Mmatšhemo. Bothata bo bogolo gabotse e ka ba eng se se ka hlolang gore ka gare ga lapa o kry-e ngwana a šetše a hloile motswadi wa gago? Lehlwai le tswa kae ka gare ga lapa? Ya ke tlo bolela gape ka generation ya gone jwale gore baso a ba nambile ba tšea dilo tša setšo ba di tšeela hlogong. O mongwe le mongwe gore o na le right ya gore nna ke nyaka go ba le tumelo ya ka ya gore a ke tlo bolela ditumelo ka maina, mara ngwana mo te a re a wa nna tše le di dirang ka mogae nka se di kgone. Nna ke nyaka go dira sa gore le gore o mongwe le yena a re gare a rawa nna ke tšwa kae ke kry-ile thušo koo. Jwale dilo tša mohuto o ka mo lapeng di hlola dintwa ka lebaka la gore motswadi o go godiša ka thuto ye a nyakang gore o gole ka yona. Ya bona a ka se tsogile a go lahletše ka lengopeng e le motswadi ya gago, mara wena go o tlo fetša gore a wa nna tšeo o nthutang tšona mama nna nka se di kgone. Mara kua pele go o thitšwe o tlo latamang o lata yena motswadi ole. Ola o underminileng di-advice tša gage a re go laetša tsela ya gore ao rena ka mo gae go tloga kua modumo morago mo re tšwang gona dilo di be di diriwa ka tselae. Mara jale ka gore rena gone jwale re tepotša gore re na le ditokelo tša rena tša gore ntwa mohuto nna ke nyake go e dira, ye ya mohuto ke a nyaka go e dira. Mara sa go kweša bohloko ke gore o sa sage dilo tšela o di šetšeng morago di go laetša gore awa wena mo ao bilonge mo nambile o thoma o ba le mathata o boela back gona mola. Ya wa bona yeo o e bolelang ngaka Mmatšhemo o bolela nnete thui, o bolela nnete ya go kwagala.
baswa ba ga borena ba swanetse go tseba setso sa segaga bo bona ene baswa ba ga borena ba swanetse go tseba gore go o swantse o bolele le badimo ba gago o swanetse o dire eng ene baswa ba ga borena ba swanetse ba tsebe gore go phasa go bohlokwa kudu gobane go llela go motswadi wa gago wa go tsebang a go swane le go no re o no thoma gore ke tla rapela ke tla arabiwa go sasa ge o phasa o bolela le modimo wa gago o bua o rapela o iša sello sa gago go ba geno le go modimo ka nako e tee nambile taba tša gago di kgona go kwagala gabotse ke bona meta evidence phakwago o re ge re phasa re dira jwang ge re phasa go ya ka gore re phasetša eng ge e le gore mo gongwe o a phasa o kgopela mmereko dira jwala ba ka gae straight bo e leng gore o nyaka motho o mogolo o mo tshepang o go direla jwala wa ya go phasa se segolo ke gore go phasa o bolela eng batho ba bantši a ba tsebe go phasa ge o phasa sa mathomo o a tepolela gore nna ke tlile go mo ke nna moroka ke ngwana wa mang nka se reto ke mang ke tlile mo ke go lena tate mogolo ka ge o le tate mogolo a ke o le tate sebela ga tate ke morwa tate wa mafello ke tlile mo go tla go kgopela mošomo tšhireletšo ga ke bereke mengwaga e šetše e le mentši ene badimo wa ba botša gore ke kgopela gore karabo ya lena e se ke ya ntšeela lebaka ka gore ke ka gare ga mohlako then badimo ba tlo gokwa se segolo ke gore ge o phasa o se ne selo a o phase o hlaba a o phase o hlaba gobane go o thoma o hlaba o thoma go leboga badimo phasa o se ne selo o fe badimo buala goba o ye go phasa ka metsi le motsoko wa segaga borena o fe badimo ba geno o ba botše dillo tša gago gomme ba go fe mmereko ge ba fetša go go fa mmereko and then badimo ba gago ba tle ba boe o tlo kgone go ba leboga re ne le eco ka mo re tle re kgone go ba leboga dilo di tle di kgone go sepela gabotse ya ene gape badimo o ba phasa o ka ba phasa gape le ka mahlatswa leselo o mongwe a ka botšiša gore mahlatswa leselo ke eng o tšea bupi o tšhela ka gare ga sego wa tšea meetse a gona ka moo gae wa hlakanya le bupi bola wa sepela wa dirapeng wa go rapela mo wa go kgopela yena motswadi wa gago wo o naganang gore mara ge nka phasa mo go taba tša ka gabotse di ka sepela gabotse goba mohlomong ba bang ba ba le mahlatse a gore ba lore gore o swantse go bolela le mang ba bang badimo ba hlahla gore tla o tlo bolele le nna ke le tate mogolo wago then wa ya mola wa mmotša tate mogolo ke tlile ke tlo kgopela mahlatse le mahlogonolo ke kgopela tšhireletšo ke kgopela mošomo ke kgopela thari ke kgopela eng seo se kgopelang wa se kgopela ka lehutšo la gore ka nnete di tlo direga ke dumelelana le wena go ne go phasa ka pitšo ge o phasa ka pitšo o ya go modimo o straight a o ye go ba bangwe batho o a ya wa go bolela le yena ka ge e go le go phasa ka taelo a o e hlakantšhe le batho ba bangwe and then ge wena ka bo wena o no ba o duma go phasa ke mola o yang go bolela le badimo ba bomme o bolela le badimo ba botate o llela go covera badimo ba le ka mokana ga bona and then o bolela le bona o ba botša se e lego gore se ya go tshwenya go ne go phasa ka gae go ne go ya go phasa serapeng a di swane dilo tše ke dumaro ba fe ke a bona ka mo ba re ngwalela ba re bopi ba mabele goba bopi bo botšweuna ke bopi bo bošweu bopi bo bošweu wa hlakanya le meetse a gona ka mo gae then wa serapeng ke gopola maabane ke bile le monno mongwe a tla mo go nna re monna moroka ke bona mohlolo kua mmerekong ke re mohlolo o bonang kuang o re mona ge ke tsoga ka gare ga dikobo tša ka go ne le mabele ke re mabele o re gabotse mabele a mmakatša gore gabotse go diragalang ka mabele mo gongwe monna ke sahletšwe batho ba nyaka go mpolaya ke ile ke mmotša kara tsa mo nyaka mabele o ye go diela badimo ba gago bala ba mabele thwi mabele go ka bona a tsena ka gare ga dikobo tša gago tseba badimo ba gago ba re gale o sa bolele le bona ene ke mo ke ileng ka thoma go lemoga gore
go phasa go bohlokwa gobane monna wa tlile mo o tlile kore o ke monna o ba le gabotse dilo tša gage di senyegile ka moka a tšea gore ke boloi a emelela ntšha ditšhelete ka mmotsa ka re tsa mo phasa and ke ne nneta gore ka morago ga gore a phasa go tlo tla dipoelo tše di botse batho dilo tša bona di šetšere ka ntšha ko go se bolele le batswadi ba bona ba tšhaba batswadi ba bona ba re batswadi ba bona ke madimong batswadi ba bona a ba swanela go bolela le bona te mo kgaogantšha motho le motswadi wa gage gore gore o thoma go hlola bothata ka lebaka la gore ngwana ka sega ga borena o swanetse gore ga llalle le motswadi a phela le ge motswadi a sa phela ge o lla o santse o bolele le batswadi ba gago re kgone go ba le tšwelopele ene go ba le bale ba reng bona a ba tsebe gore gabotse ge ba re ba go phasa ba ya go bomang a ba tsebe setlogo sa bo bona ba mohuto ke ba le re reng ba phasa sebataoleng sebataoleng ba ka botšiša batheeletši ba re sebataola keng sebataola ke mola o ka reng ka sekgweng mola o ka reng be go bapala diphoofolo o ka re be go bapala diphoofolo eno ba lebalana le lennyane ga botsana mola ke mo o bidetšang badimo ba gago moo bao ba tsebang le bao sa ba tsebeng wa ba bitša mola wa bolela le bona e ka ba ka sneifi e ka ba ka ona mahlatswa leselo wa bolela le bona and then dilo tša go di tlo bulega e no ba jwalo nkono re bapalla mmino la wa tlo tša baroka re lokiše se sengwe ka mo magageshu nomoro šiwe ka lebaka la ge re a testa re kgopela le ifounele re kgone go kwa gore ge le founne ka mo megala ya lena e tla loka e tla ba gabotsena re kgopela gore nomoro le seke la tšhaba go ifounela gore re kgone go kwa gore dilo di sepela konko ba biletše yona gape yela ya WhatsApp ke 068 601 0223 068 601 0223 ke a WhatsApp re romeleng di voice note go ba le type mmelaetša go yona yela ya radio ke 071 935 8882 071 935 8882 ke a nagana gore ba e swere moroka Everywhere. This is #1 internet radio station. Baroka Radio. re a le leboga bageshu re a le leboga ke yona tlou tša baroka re leboga thata thego ya lena ka lebaka la nako magageshu re tlo no boa mo gongwe re ka boa le go sasa re ka boa sontaga se segolo se re se kgopelang go lena ke se re kgopela gore le re botse gore re ka improve kae sound eng e jwang kae and then ka sontaga ke a le netefaletša re tlo bua dilo di le gabotse ke ile ka bolela ka re ge e le gore motho o nyaka go tseba setšo se ke wa tšhaba go notla ka mo go rena ka mo rediong wa re ke nyaka go ba le dipotšišo mola le mola and then re ngwarabe ngaka matšhemo nna ke a ba leboga babogedi ba ba bile le rena go fitlha ka se sebaka and then tše ntšhi re tlo bona gore di bereka jwang ge matšatši a ntša ya pele a re le lebogeng batheeletši kgole le gausi mo le re theeditšeng le kabelelo gona Dr. Matšhemo Maibelo wa leboga ebile re leboga support ya lena re kgopela gore le re phošolle mo re phošitšeng gona re kgoneng go improve station sa lena sa Mmamoratwa re kgopela gore le kopaneng le rena gape mo matšatšing a latelang re tlatle re lefa gore re tlo boa gape neng mo moyeng go on our Facebook page ya Dr. Moremi and then re tla kopana gape letšatšing le le latelang re leboga thekgo ya lena hle ke le setlogolo sa bakone ke re šalang